na no amatumire na matuli boda ko ri ndiri kitoika gita ha atiriri to gisi yo wa mundu ro ginyitithania Mount Kenya ko gutiri na kunyitanira no tutegerere haya toko fuka azimio ri horo agashagwa ona ni tori horo agashagwa turari horo agizekipa ya koreo yes no Mount Kenya ri ati Mount Kenya manyita no wa merire ne mateganire tori horo ri wajikuwa Mount Kenya hamwe wajikuwa Mount Kenya aragio domwe na wajikuwa Mount Kenya gotiri hete athiaga jera topa na ni urari horo wa village government. Thank you. Village movement watu kwa Mount Kenya urari tigana nayo eno ndenda to social media na enjoy harass you mate na sio mate na kimanuation to kimanuation ni ara ugiri atiriri mutoketwika muthamaki na ni rero gutinda nyiteire kautongoria na gisagi no anyita how no stories you have seen ha ndire horo wa wajikuwa Mount Kenya hizi ndio to social wake wa mero na kwase wa Mount Kenya hizi ndio to cio na atongoria na niguiraga andu wa Mount Kenya matiaga go ni atongoria ao andu wa Mount Kenya ni mauga ko hana guku atongoria o magabuata na ngikuwa for example jaga ngikuwa for example jaga Uhuru Muigai wa Kenyatta athire na guku Nyanza andu wa Mount Kenya makiuga sa iyo tukora kwa William Ruto na reke kwi number 1 frustration ire nene muno wirie mundu gitoga sagwa ena thirikari no ni tondu gukira gwate kwina mawaziri aingi kuma Mount Kenya thindi wa thirikari neno Gachagua ko wena wake hau ni umwe no anyita oko wena wake hau ni umwe nikio kwina mawaziri ona aria mahetwo wira thirikari ni ya William Ruto kuma Mount Kenya ona no maramu attack indirectly no anyita tondu ri andu a Mount Kenya nionetwarite kwi William Ruto. What do you mean? Tigo twaro matwarirwo